Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Osukwini-ke la izolo kunevidiyo la engike ngayiphosta ividiyo-ke emayelana nejezi le-Orlando Pirates elisha ezolisebenzisa next season. Ijezi-ke leli eliwu-black leli enilibonayo esithombeni. Orlando Pirates ke u-black iwusebenzisa if idlala ekhaya. So njengamanje-ke bafethu kunelinye-ke ijezi eseliputshukile futhi kuthiwa liputshukile laphana-ke le-Orlando Pirates nelithathwa-ke njengokuthi-ke ijezi ezolisebenzisa uma idlala away. Ilona leli olibonayo kuyona-ke le video. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente ungitshele ukuthi-ke wena ulibona kanjani leli jezi. Orlando Pirates ngathi iwuthandile noma-ke yawuthanda u-green, bathi-ke as abalandeli u-white siyawukhumbula and siyawudinga. Hlangabezane kwividiyo elandelayo.